Hello friends, welcome back to another video. Ita tonight schedule to third party apps. I love third party apps link. Hoila akun na email ho na ki koi kha am ti ho chu I hold you na hoila IP website na koi kha am I love IP apps a na mana cha chun email na koi kha ham cho iti la do dam cho chu hin schedule hin je chu bula ko na zo na ke nin ngai pi nin vet pi ni no kain tem ki par masang kamin chula bonga hin ki pan ka video bula ko na zo na ke nin ngai pi nin vet pi jen ki pa thu ken se na channel la than he lung sit and like share subscribe ni mol pi di no in tem ve direct panatin lai live a kain pi din ama se pe na hoya chi diam third party apps website ham khana google ham chrome ham khana website ham khana naga amana ni email na koi kha log out luan kha I lo apps kha na download na third party apps na download na cha jun email na koi kha ai ma chong chu email la do lo wa a web apps also direct uninstallable lo chu itin head do dam na cho chu hin se du hin ama se pe na hoya che du ham telephone setting a che du na che cha tin langa hi noi pe na hi google min tin google ai che du chi do tin hoya che du ham ti le manage your google account ai che du na che cha tin le cha hi hoya che du ham ti le personal information data and privacy security ki ti security ai che du che cha tin noi langa tol le hen ga tol su pe pe le hen he IP ke sun tham ti le your connection to third party apps and service he lu du na no an chon see all connection ai me du me cha te no ti ai interface din hoi hoi ya chon ham na am che ke an cha hi min apps apps lo wa game song and third party apps game song tam ta ji na tel zoom yo he direct google a ko na ke download ji lo google a ko na ke download ho third party apps a lu tha ji en tel ludu ahen gets contact yong he third party apps na cho taman cho hen apps play store ra chi yong la third party apps so cho hen select do ji na cho ep bol de ham tel I remove di wala iti remove di ham tel bible trip games che kan download hen chi iti remove di ham cha ko na he ti ale delete all connection that you have been bible trip to pai me de na me cha ten ta interface din Zotan IP bol di ham tela confirm me de na confirm me cho tel chi apps a ka email ki pe hello thil ki pe ho cho bo na remove a bol pe na chi ga bol chu IP da ga ki ga bol khel nga yam iti ale chi bol ale I privacy ki safe na tel privacy ki thil phalo lang keu se na thil dang dang privacy min tho cho chu ki safe ding mi het lo wa thil naga bol go na min het do sanga cho naga ki vian theina dinga chu privacy ga save theina dinga chu ti a chu ga remove alo ga la do chu apha at ti a video ken se man ki pa na bula ko na zo na ge nin ngai pe nin web pe jen ki pa thu ken se na channel la tha ne lung set and like share subscribe ni bol video no in tem ve ki pa